Bantu benkosi linjani namhlanje sithemba liphilile endaweni zenu umhlaba nje jikelele ophambi kwenu namhlanje induna yesizwe induna nkulu inhlanhla yamangwendweni ephuma eofisini yenkosi siyayibingelela inkosi yakithi wena wendlovu bayethe inkosi yakithi ubulelani ke lobhengula kaMzilikazi kaMashobana bakwethu namhlanje ilanga mhla 20 August 2026 sithe namhlanje sichathekele nje kancane inkulumo kade silayo nje iviki lepheleleyo kade lokho siyibamba siyigogosa kodwa sibona ngani isikhathi sesifikile ukuthi siphawule nje kancane kumphakathi ngoba sikade sinanzelela nje ukuthi angathi kade sokuthule nje chophololo kakhulukazi sokuthule ngemva yendaba yenkantolo leyana eyaphelela nje emoyeni yikho ke ufanele ukuthi lathi hayi siqoqe isizwe lathi sitshengisa ukuthi hayi indlela yethu siyayazi okumele sihambe ngayo lathi siphawule ukuthi sime kanjani namhlanje ngilanda nje ukukhuluma ngestructure sesigodlo sakithi ukuthi sisebenza njani ukuthi sime kanjani lapha Mahlabezulu ngikhuluma nje ngokuhlela kwabakhokheli bomdabuko ukuthi bahleleke kanjani siqala khona le emakhaya indawo zonke zakithi zilabakhokheli bomdabuko yikho ke ngiyathemba liyakwazi ukuthi kume kanjani kodwa ukuthi ngithinte nje kancane mawufika endaweni uyathola ukuthi hayi nangu yana usabhuku esiqinthini sakhe uyakhangela nje izindlu nje ezimbalwa khona phayana ngesilungu kuthiwa village head usabhuku lo uyakhangela indawo yakhona esebenza ukunanzelela esesikhathi wabetholisa amacala sesikhathi wabehlela umhlabathi ehlanganisa abantu nje ngendlela yonke leyo sesisukile kusabhuku ngesikhiwa ukuthiwa village head sesikhwela kancane sesithinta ke nangu ke uheadman ngesikhiwa kuthiwa uheadman ngesintu sakithi sithi ngumdlisa umdlisa uzakhangela nje amasabhuku athize iqula lamasabhuku akhangele bona abasize ngendlela zonke ezikhona ukuthi amncedise usabhuku mhlawumbe nxa usabhuku uthola icala ngathi linzima ukuthi aphawule ukuthi athini ecalani leli uzalikhweza icala athi hayi umdlisa uzalibamba abone ukuthi hayi angalibamba yini sesisuka ke kumdlisa khonapho ke sabe siqonda khona phana kumnikazi wesigaba sonke lesiyana sesingena phakathi kwendaba echaya isikhiwa lathi udibana kwezizwe ngoba umbuso yenkosi uLobhengula usudilikile abelungu babefisa ukuthi mhlawumbe bahle baciche ubukhokheli bomdabuko yikho ke laba abathola bekhokhela iziqinthi leziqinthi behlezi bengamakhosi libambe lelo gama abelungu bathi hayi thina sizalinika igama elithi chief yikho ke sebephosile igama leli lithi wena ukhangela isiqinthi lesana nguchief ban okhangela ngale Felabhusi nguchief Godlwayo khona phayana sebefaka igama elithi chief manje ke igama leli elithi chief nxa usilitolika ngesintu sakithi usufika egameni elithi nduna kodwa nanso ke inkinga anti sesijayele khonokho ukuthi hayi uchief induna
Kodwa nxa sesikhangela ukuhlela kwethu esintwini okubambekayo, induna kwakuyindoda ekhokhela amabutho endaweni ethize. Yiyo yayigijima lamabutho endaweni ethize. Ngale kithi eNtabazinduna nansiyani inhlamba baloyi. Induna zenhlamba baloyi ngoNdlovu, oDabengwa. Yikho-ke uyabusithi hawu kathi lapha ngonduna and then lakho sokuba lo mdladla induna kungathi sokuchayisana khonapho. Yikho-ke sizama ukuhlela khonokho ukuthi sikuphethe kanjani, sikubambe kanjani. Siyakwazi ukuthi uhulumende udala wangena phakathi kwendaba leyi esebamba ukuthi hayi mhlawumbe igama elithi chief aliciche izincwadini zonke zomthetho afake igama elithi inkosi. Simelele ukuthi ahlele khonokho akuqondise. Yikho-ke sesifikile enkosini yesigaba ekhangela isigaba khonapho. La kwizinduna ngizithintile ezikhokhela amabutho, and induna ekhokhela amabutho wonke iyinduna layo phakathi kwamabutho kuthiwa ngumDDL. Nguye lo nxa limbona kakhulu endaweni ezitshiyeneyo ngale eSwatini, eSixhoseni, kwaZulu, ngaphi uyambona umDDL ehamba phambili ekhwaza amabutho bemlandela, ekhwaza amabutho bemlandela. Nguye-ke umDDL. Ngemuva kwakhe kuzaba lo mzila wezinduna zamabutho zifolile ngemuva kwamDDL ekhwaza, ngemuva izinduna lezana sokungena amabutho atshiyeneyo. Yiyo indlela yokuhlela isizwe sakithi nxa sesifika khonapha kumphakathi. Kodwa nxa sesingena esigodlweni lamahofisini lakho siyahlela futhi ngendlela leyo. Kulamahofisi amabili engizawathinta okumele ukuthi noma kanjani kumele abe khona, lamanje akhona kithi. Sokuyisikhathi nje esebenza, kungathi nje izinga lakhona seliphezulu khathesi. Ihofisi okuthiwa indunankulu kumbe induna yesizwe, yiyo le engihlezi kiyo khona manje, engisebenza kiyo. Leyo ofisi isebenza lo Zulu wonke nje endimani zonke lezi ezikhona, kodwa lakho futhi iyaxhumana lesigodlo lendlunkulu yakithi ombulazi okhumalo, ixhumane lenkosi phezulu khona phayana. Yikho-ke iyabe isebenza lokhu ngendlela yonke ebanzi. Masikhangela ezinye izizwe noma sikhangela kwaZulu, eMaxhoseni, kwaNdebele, koMangoni khona leZambia, le ndawo eziningi kakhulu uzufike khona le Uganda, Tanzania, ngaphi leyo ofisi khona isebenza umsebenzi lo. Lakho ihofisi leyi isigijimi senkosi, mankosi ithuma ukuthi hambe elizweni elithize, uthi ukhulume lokho, hambe ngaphi. Lakho ihofisi leyi iyagijima ithunywe inkosi ukuthi nxa inkosi ifisa ukukhuluma namasopolitiki, yiyo egijimayo khonapho. Yikho nxa libona ngikhuluma ngendlela ezinenginengi, sinsikhathi ngilapha esigodlweni, sinsikhathi ngiphakathi kwesizwe sakithi, sinsikhathi sengithinta ezepolitics, sengithinta ezinye izizwe, yiyo ihofisi leyo. Sokulandela-ke ihofisi ephethe isikhwama, ngesilungu kuthiwa the exchequer of the treasury, ekhangela ukuthi inotho yelizwe izahamba ngaphi, ime ngaphi. Layo le ofisi noma ibe khona, mele ibe khona, ngoba angeke sisebenze nxa singela sikhwama khonapho. Yikho-ke layo kade lokhu isebenza. Ophakathi kwe-ofisi leyi khathesi lapha yindoda, unduna uliqhwa lesizwe uMphumelelo Ndweni, nguye ophakathi kwe-ofisi leyi. Useqede isikhathi esiningi ephakathi esebenza, siyasebenza sonke.
siyachova sonke, sahamba sonke la kukhona le phetsheya England, la kunyathemba lesasibona sihamba kwezinye indawo futhi sisebenza konke khona lokho. Umsebenzi wakhe ubanzi kakhulu ngoba yena uphethe ijogwe ukuthi ahlale phansi acabange ukuthi isizwe lesi samaNdebele, ukuthi isizwe lesi singaphakama kanjani. Sesikhangela inotho yelizwe lakithi, kumele kube lo muntu othiyayo ukuthi inotho le ivuleka kanjani, ukuthi isizwe lesi siphile siphefumule. Yikho ke wathola ithuba sikhona le England ukuthi akhulumisane lenye indoda khona le badibana emhlanganweni la Chancellor of the Exchequer emele indlu enkulu phetsheya England eka Charles. Yikho ke hayi uSomandla wakuvula bakhuluma babonisana. Yikho ke lananzelela nje abantu ukuthi amahofisi lawa ayahambelana. Lakho kakhulu nxa sesikhangela ihofisi leyo sikhwama idinga umuntu lolwazi, umuntu seqede isikhathi eside kakhulu esebenza indaba lezi zenotho, esele singathi ngesikhiwa esilamaphepha atshengisa ukuthi usesebenze lamahulumende athize, usesebenze lama-international organizations athize. Yikho ke lingamangali nxa limbona khona phayana, lakho sokuyisikhathi esebenza khona phayana. Yikho ke yiwo amahofisi amakhulu akhona khonapho, kodwa lakho akhona amanye khonapho esigodlweni. Siyabona nanku ke abantwana benkosi wendlunkulu labo baphakathi kwemisebenzi leyo. Liyamazi nangwana umntwana uHlabezulu Khumalo, sokuyisikhathi la esebenza khonaphana ehofisini enkulu, kakhulu nxa sokufika ekukhosini, sokufika kombulazi. Yiyo indoda esiyibhekayo khona phayana, iyaxhumana labadala khona lekhaya, iyaxhumana labanye ombulazi khonapho, iyaxhumana ombulazi khona le KwaZulu lendawo ezitshiyeneyo. Laye ulesikhundla sakho khona phayana esigodlweni kombulazi khonaphana ukuthi axhumane labo bonke. Lakho phezu kwalokho ngithintile yakuKhumalo ekhaya eZimbabwe, nampayana abadala, iqoqo labadala yilo elabumba umsebenzi wonke lo, ukudinga umntwana, ukudinga izinyane. Emuva khonale kade labakhona iqoqo leli, lokho liqhubeka namhlanje ngokuvikela ubukhosi bakithi, ukukhangela ukuthi kuhamba kanjani ebukhosini. Yikho ke labo bayalawula indaba eziningi kakhulu ukuthi zihambe ngaphi, zibanjwe njani. Lakho ngapha ezansi lo munye umntwana uphuma khonapho endlunkulu, uB Khumalo, lonke liyamazi. Esesikhathi uyabekhuluma lapha kuma social media, egijima lapha esenza lokho, esakhe isihlalo yakhe ihofisi, uthinta ama-events, isipho sakhe lesi usesigcwalisile kaningi noma kule mbuthano lapha kumbe ekhaya kumbe ngaphi lijayela ukumbona echitsha phambilini. Ihofisi yakhe leyo. Ngamahofisi baHlabezulu esiqala ngawo khathesi, siyakwazi ukuthi kuzagcwala amahofisi amaningi kakhulu nxa izinto zethu sezibambeka ngendlela zonke. Lakho nxa sesingena phakathi kwesizwe sakithi kuzavuka amahofisi amaningi kakhulu. Asikho isikhosi esingala amahofisi amaningi, kumele abe khona lawo amahofisi, sisebenze ngendlela yonke. Siyathemba ukuchatheka lokhu namhlanje kuyatshengisa ukuthi siyangaphi. Phambilini ngiyathemba lapha ophethe isikhwama sethu uzafika phambi kwenu, alibonise ukuthi yena usehleleni, usekhangelana. Ngiyakwazi ukuthi umsebenzi wakhe umningi kakhulu,
Yakwazi ukuthi uphethe okuningi efisa ukuthi akuphawule kini. Lani lize libone ukuthi asihlalanga phansi. Hayi, okwethu thina sithi kuyavuka, isizwe sakithi siyavuka, isilo sakithi sikhona. Yikho-ke sizachova ngendlela leyo. Siyabonga kakhulu bantu benkosi. Siyabonga.